Mbak, napa Mbak kok teng mriki, Mbak? Mbak, langsung nggih. Langsung nggih. Ngungsi teng mriko nggih. Nggih, nggih. Mriko Mbak nggih. Lah, enggak. Ya. Ah, ayo. Nah, wes ayo. Melu. Sehat sih, Bang. Tadinya lupa. Alhamdulillah banget nih akhirnya ikut ngungsi. Pokoknya beliau nggak mau. Pak, mobilnya suruh bawa sini, Pak. Hujan, kondisi hujan. Sing deh. Gitu ya. Yuk, udah, kita jalan. Ayo, jalan aku.
belum.